Maya pa oras kabalen. Kaya ang taming mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, mabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pong balansing informasyon. O rin po rin balita may kalap gining Biyernes, June 27, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Binida de rembayong mamuntukan kay Siyudad Mabalacat, ingasahan na serbisyo na rin may malen. Pakiramdaman tamo ingamano dari Mayor-elect Jeld Aquino at Vice Mayor-elect June Castro, king report ng Patricia Mamangon. Kung ang mga nagboto po sa akin ng mga tao ay siyempre ako ang mayor nila, sa mga kabila naman po ako rin po ang ninyong mayor at makikita niyo naman po ang aking pagtulong sa kapwa ay hindi po pipili, lahat ay makikinabang po sa siyudad ng Mabalacat. Reti reng meging amano ng Mabalacat City Mayor-elect Jeld Aquino kayag naning karelang victory party inyang June 25. Sinigurado ning halala mayor na alayang pepilinan karasking pamanyaw kareng programa ng LGU, supporters naman o ali. Peg maragul namo namang Mayor-elect Aquino na posible neng panibalan ning LGU ing pampublikong ospital ning syudad. At isa sa mga topic na napag-usapan namin ang pag-turnover po ng hospital na kung saan kayang-kaya naman po ng budget po ng Mabalacat City ang patakbuhin at i-operate po ang ating hospital para po sa mga Mabalaqueños. So sa administrasyon mo ninyo, posible ang magkaroon ng hospital? Yes po, posible 100% po. Mabilog naman ning suportang Pepa Naketi ning kaalyado at Vice Mayor-elect June Castro king bayong administrasyon king Mabalacat. Yung mga proyekto at saka programang gustong ipatupad ng ating minamahal na mayor ay 100% susuportahan namin yan at aprobahan namin sa Sangguniang Palansyo. Ginaransya na mo namang Castro na mitokyan ing check and balance king City Hall. Meron naman din nanalong mga oposisyon eh. Kaya hindi mawawala yung check and balance. Paiiral natin at papatupad natin yung transparency and accountability. Yun ang pinaka-importanting bagay sa legislation. Doon nag-uumpisa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susul. Pag-anakan ng LGU ning apalit kareng residente para king mapayapang pamagbasusi ning fiesta ng Apong Iru, ay ni-report ng Angel Dumagat. King daratang nga piyesta na nga pong niru king apalit, mi paskilyang paganaka o announcement posing LGU ning apalit kareng polisiyang dapat tukyan bang asigurado ing masalesing selebrasyon ning piyesta lakwas na ing tradisyonal abasaan ganun. Agpang king anunsyong pinost ning LGU king panimuna ng Mayor June Tetangco, matigik ababawal ring pamamasaka ring estudyante at empleyadong lulub eskwela at obra, pilit a pamumuklat at pamanukyat kareng saken, pamaglub kareng kilub saken bang makapamasa, paggamit marinat o marimlang danum, paggamit boti at aliwang baging malyaring makadisgrasya, at paggamit masikan a water spray. Dinikdik ning LGU apalit na dapat mamirespeto kareng tao bilang parte ning tradisyon at makisanmetong para king organisadong selebrasyon ning kapiestan. Ako Angel Dumagat para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Opisyal nang may buklat ng Bayong Barangay Hall at Daycare Center ng Barangay San Roque, Guagua. Ang malambat ng pangarap ng baryo ay ni-report ng Ira Ignacio. Opisyal ng Penimunan Governor Dennis Delta Pineda ang Guagua Mayor Anthony Torres ing pamumuklat king Bayong Barangay Hall at Daycare Center king Barangay San Roque, Guagua, Pampanga. Ing Bayong Daycare Center at inyang lawak of 48 square meters, a kumpleto keng learning area, washing area at aduwang banyo ang po atin kapasidad na makakatanggap 10 to 25 estudyante. Aduwang palapagneman ing Barangay Hall na atin lawak a 126.2 square meters ang maki-opisina, conference,
ang po multi-purpose room. Pasalamat nemo ni Kapitan Salvador Kamaya kareng manungkulan king mibuklat abayong pasilidad para kareng Mario. Memiyaya namang 900 food packs i Governor Delta kareng Memalin at may nga kuyang sumaup king Pamamondo king Health Center at tutuking proyekto king Barrio. Ako i Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Matagumpay ang pesinayan ng pekamumunang HARP Central Luzon Summit kaya bereng tourism stakeholders king rehiyon. Ay ni report ng Patricia Mamangon. King kapag nasa napasik na nga ning sektor ning turismo king rehiyon matagumpay ang pesinayan inyang June 27 ing pekamumunang HARP Central Luzon Summit kayag na ning 34th anniversary ning Hotels and Restaurant Association in Pampanga o HARP king Kingsborough International Convention Center king siyudad ning San Fernando. In programa, pemuntukane ning HARP king pamanimuna ning karelang presidente ay Remedona Ravina, ing General Manager ning Microtel by Wyndham Pampanga. Ing pamitipon, tegunan dereng migit 200 tourism stakeholders, ibat kareng miyayaliwang lalawigan king rehiyon. Kayabe pa, reng 30 exhibitors, ibat kareng hotel, restaurant, travel, transport, food sectors at marakal pangaliwa. Ang pinaka talaga natin para may one-stop shop tayo. So once we have this association that brings all the tourism, mas madali yung coordination natin, mas madali yung pagtutulungan natin, and sabay-sabay tayong aangat yung turismo natin. Ika nga sabi natin kanina, mabuhay yung Central Luzon na turismo, mabuhay yung turismo ng Pilipinas. So that's our main goal. Dinikdik ng Ravina, ing pasibayong pamanalakad ning turismo, iba't king epekto ning pandemya. Partikular na keti reng domestic travel, magpakabiye pasibayo, kareng lokal na destinasyon. I would say yes, nakabawi na tayo. Unti-unti nang bumabangon yung mga natin, not just the corporate market but the leisure market, bumabalik na. International or domestic are also coming back. So I would say that nasa mga 60 to 80% na tayo ngayon. So yung occupancy rate natin. Ingaman ang kaganapan magsilbiyang plataporma ning kolaborasyon. Pila tandareng opisyal ibat king gobyerno at reng lider ning pribadong sektor. Metong niya kanong takbang itibang apasiknangan at apalabong niya pa ing Central Luzon bilang metong kareng manimunang destinasyon king bansa.
please collaborate para ma-uplift pa rin natin ang tourism industry, not only in Pampanga, Central Luzon, and sa national. So, yun lang yung pinaka namin, and love for the industry, yung puso namin sa industry, yan ang nagmo-motivate sa amin for coming out with this summit. Samantala, ginaransya na mo naman ng Department of Tourism Region 3 ang karelang balaw sa suporta, kapamilatan dareng training, capacity building programs at aliwa pang inisyatibo bang apatas ing kalidad ng serbisyo king industriya ng turismo. Nung pisasabihan mo yung training, marakal tamong training para karela na libre, at ila mismo makapagpatutukin at bring maging equipped la ela mo mag-operate, but they do it excellently, world-class. So, the download nila rin programa na ng national government, baka nita mas ma-empower la pa niya. They'll be able to bring forth itang nano ya talaga ing kaya na ning mandato, potang ating king hospitality ang poking, of course, tourism. Meto ngayong HARP, kareng peka-aktibong tourism associations king rehiyon, abalawos aman nyulong king kalidad ng serbisyo at kooperasyon king industriya ng hospitality. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Patuloy pa mo rin ng pamag-monitor ng pag-asa king low pressure area king luwal ng Philippine Area of Responsibility. Tauli ang may yakititinan din 3 AM ning Abak king 1,685 kilometers ning southeastern Luzon. Tuloy-tuloy pa rin ning uran kareng aliwang dane ning bansa pauli ning ihip ning southwest monsoon, particular king western section ning central at southern Luzon, at kareng maragula dake ning Visayas at Mindanao. Kabalen maging party kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Lano magkaganapan, isyo reklamo king kayong lugar, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numero mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo kanisablang Kapampangan. Ailben nyo lang NMBR News, may kala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po Ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo.